Turabasuje inshuti bakunzi ba Kimeza TV tunabifuriza gukomeza kugira intangiriro nziza z'umwaka mushya wa 2025. Uyu munsi twongeye kuganira na Dr. Rusa. Dr. Rusa muraho? Muraho neza. Umwaka mushya. Twese. Umwaka urawemera ko mubwiye ngo umwaka mushya. Oya ntabwo uyu n'umwaka wa kalendari y'abaromano ntabwo ari uwacu. Umwaka wa mbere, umwaka turi gutangira mu kwezi kwa cyenda. Bitangiranye n'ubuhinzi, imvura yaguye dutera imyaka. Uyu rero ku kwezi kwa mbere si umwaka wa Afurika. Igihugu kitakolonijwe icyo cyarabyubahirije, Ethiopia, umwaka wawo utangira ku itariki 15 z'ukwa cyenda. Bivuze ngo natwe ntabwo twakabaye twizihiza impera z'umwaka mu none giye particulièrement ku giti cyanjye famille yanjye twishyizizaga umwaka mu kwa cyenda n'ubundi. Inka zigishutse, imvura yaguye, ubwatsi bwameze, inka zaje mu rugo, amata yaje n'inyana, ugasanga ari ikintu cyahindutse mu muryango, cyari cyahindutse no mu mikorere hari cyahindutse, ibikorwa bishyashya byo gutera imbuto, ibikorwa bishyashya byo kwahura inka n'umukamo. Ukabona ko bifite sense, ariko ubu ngubu ntacyo wabona. Essence y'ubu ngubu y'ubunane bw'uyu munsi, ikintu bigaragaza ni ikintu iriya société occidentale, ikintu bita consumérisme, donc cyo gukonsoma ibintu bidakenewe, nicyo bikorwa hano iyi minsi mikuru baduhaye muri Afurika. Nta kindi ni consommation. Iyo consommation ni nziza muri economy, ariko iyi ngiyi ya Occident ntabwo ari nziza. Ngiyi ngiyi yo gukonsoma ibintu udakeneye. Niba unywa inzoga, uba ufite inyota, kuko inzoga si ikintu kimara inyota ubwa mbere. Donc consommation ni ikintu nka kuri ubu guti ndagura smartphone buri kwezi. Ni ibyo badushyizemo, ibintu biri accessoire gusa bitari iby'ibanze badushyizemo, kandi ataho byageza Afurika. Murakoze cyane Dr. Rusa no kudusobanura kuri aka kantu. Wenda hari igihe nabwo tuzongera tubijyemo byimbitse, abanyarwanda cyangwa se abanyafurika muri rusange barushaho kubisobanukirwa, kuko ntekereza ko benshi batabizi. Uyu munsi twifuje kuganira namwe ku bintu birebana n'ibyorezo. Biri kuvugwa ko hari icyorezo gishyashya cyadutse mu Bushinwa, nubwo wenda nta byinshi birakimenyekanaho. Ubusanzwe inkomoko y'ibyorezo, kubera iki ibyorezo mu Bushinwa wenda nubwo bitamaze kuba inshuro nyinshi, hamaze kwadukira ibyo byorezo bibiri bikomeye, ariko by'umwihariko ku mugabane wa Afurika ni umugabane uhora uvugwaho ibyorezo byinshi bitandukanye kandi bigahitana ubuzima bw'abantu benshi. Ubundi inkomoko y'ibyorezo ikomoka he? Ubundi hari ibyorezo by'ubwoko bubiri. Hari ibyorezo naturel, hakaba n'ibyorezo bakora, kuko indwara zirakorwa nk'uko umuntu ashobora gukora. Umuntu wese ashobora gukora indwara, umuntu wese ashobora gukora uburozi. Ni ibintu bisanzwe muri laboratoire. Bakora uburozi ni ibintu abantu benshi bize, bose bize fakwari ufite notion za chimie. Gukora uburozi ni ibintu byoroshye, no gukora indwara biroroshye. Noneho bariya barazi, ariko bikava ku mutima. Niba ushaka gukoroniza abantu, duhereye kuri Afurika, indwara Afurika ubu ni kontina iri se atandwara igira nyinshi, kuko nta environment yayo iracyari itunganye, nta ndwara nyinshi zagagombye kuhaba, kuko ni nko ntabwo wasanga indwara muri Amazon, ntabwo wasanga indwara z'amatungo muri parike cyangwa mu rwego rusanzwe. Indwara kenshi zizana nuko aba ni ibintu byinshi abantu bakora. Izo rero zo muri laboratoire zabaye nk'intwaro. Wenda tutarajya kure, impamvu Afurika wenda uburyo wasobanuraga ikiri furi ku byorezo, kuba wenda nta nganda nyinshi dufite, iterambere nk'iryo muri ibi bihugu wenda byo mu burengerazuba bw'isi na za Amerika, ni ibyo wari ushatse kuvuga ko ari byo biha amahirwe Afurika kuba itaragise ku ndwara nyinshi cyangwa ibyorezo? Oya, ntabwo Afurika, ahubwo ni natwe dufatiye ubuzima. Uko ikirere cyiwe none kara niko hashobora kuza indwara, ariko sipadi ko ari indwara z'ibyorezo. Hashobora kuza impinduka z'ikirere, ugashaka kugize sante mbi, ariko si icyorezo. Icyorezo kiratandukanye n'ibyo ngibyo turiko turavuga.
Afurika nk'uko umwuka duhumeka, Afurika ikintu wavuga ko yonona ku gihe, ku mihindukire y'igihe ni 4%. 96% biva muri ya bihugu. Hanyuma ibyorezo ni ibyo bafaburika mu laboratoire, byabaye nk'intwaro. Hari uburyo bubiri, ibyo byorezo bituma wa muntu ushaka kubuza aho agera uragikoresha. Icya kabiri, bari abantu bakora ibyorezo bakora n'imiti, bakora n'inkingo, baragurisha. Ikikubwira ko icyo cyorezo kiba atari naturel, n'icyorezo giherutse nuko mu by'ukuri ntabwo cyari icyorezo. Mbabarira iriya Marburg ntabwo cyari icyorezo, nta sinye z'icyorezo cyari gifite, kubera icyorezo ikikubwira ko icyorezo ikintu cya mbere kibona gishobora gufata abantu bari munsi ya 200 ku munsi, kandi icyorezo ntigira periode d'incubation ndende nk'iri yari ifite iminsi 21. kiramutse se cyaraje kigahita gikumirwa vuba, ntibishoboka ko cyagara kitarafata. Ntabwo icyorezo gikumirwa vuba, ntibishoboka cyarinze kigaragara, kiza cyica abantu benshi iminota mikeya, kigakumirwa ariko cyagaragaye. Naho ubundi ntiwagikumirwa kuko ntubukizi. Urumva niba ifite periode d'incubation y'iminsi 21 ikagaragara imaze iminsi 21 muri wowe, nubwo yuko iyo kiba icyorezo abantu bari gushira, kuko wakwanduza abantu benshi muri iyo minsi 21 utazi, abo mu bana bose wabanduza. Iyo kira ntabwo cyari icyorezo, ari indwara isanzwe. Hanyuma icyo nticyanatinze, nta hantu kiratinda. Yego. Hanyuma icyo mubwira nyine ko nacyo kitari indwara isanzwe, itari naturel, ni gute bari kuvuga ngo cyaje kikazana n'urukingo? Ibyo byumvikanisha ko biba byarateguwe bakora n'urukingo. Hanyuma se wenda reka Afurika mbe nyiretseho gato tuvuge nko ku Bushinwa. Ubushinwa nacyo ni igihugu cy'igihangange. Niba hadutse icyorezo wenda nko kuri COVID-19 urugero, yaradutse yita ibonerwa izina, wenda byo bifite igisobanuro ko n'undi yari yadutse muri 2019. Ariko n'iki cyorezo gishyashya cyadutse, ubundi wa mugani kugira ngo icyorezo kiboneke gite kinabonerwa izina, biba bigaragara ko kuko ari ikintu cyateguwe. Nanone nkibaza nk'Ubushinwa ko nacyo ari igihugu cy'igihangange, ntago kiba kibizi ko cyatewe n'icyorezo, cyangwa se kiba cyagitwererewe n'ibindi bihugu. Biriya byo ubivugaho iki? Ariko ni ibintu byoroshye gusobanura. Ubushinwa niyo cible urumva icyo ari cyo. Mu bihugu urahitamo icyo muhanganye. Chine si tuye yonyine, kuri cyagiye muri Chine kutoranye na Korea ntikijye muri Korea, kuri cyagiye muri Chine ntikijye muri Japan. Chine ni muri Asie du Sud, hari ibihugu byinshi, ariko abakora ibyorezo ni Amerika, ntabwo ari ibanga gusida, niba na Amerika, ariko ibyo ntibanabihisha. Hanyuma umwanzi bafite, sinzi niba namwita umwanzi, ni Chine ubwa mbere, kubera ekonomi. Amerika ni première puissance économique, niko yita demo, uretse ko itaberuka kuva muri 2014, ariko iracyita première puissance, nta kibazo. Chine yitwa deuxième puissance économique. Iyo umuntu ari hejuru, arejemo mu ndiyari, ntabashaka kuhava, abashaka gukora uko ashoboye kose ahaguma. Kuhaguma bisaba iki? Ushaka kuzamuka umusubize hasi. Rero bashaka ekonomi ya Chine igwe, ntisubire kuba ntigere kuba première puissance. Noneho Chine ntabwo ari kumenya ko hari umuntu wayiteza icyorezo. None se ubundi biriya byorezo bikwirakwira gute? Abanyamerika barabikora bakabiterura bakabijyanayo, ubundi bigezwa gute mu gihugu kugira ngo biriya byorezo? Hari ikintu bita agent vecteur, nka kuriya peste noire yatwarwaga n'imbeba. Ubu hari inyoni ziba ziri netre nk'uducurama, numvaga icurama n'inyoni idasanzwe, ni ronge kakaba na oiseau kari netre. Iyo virisi karejyana
bagakurikiza drone, badukurikiza drone kugira akagiye kuyoba barakarasa agashatse ngo ugaruka kuko nyine batinya ko ashobora kugaruka iwabo uretse ko hari tubacika tugasubira. bivuze ngo baba baradutoje se buriya bucurama ni nka domestique, ni nka kuriya mu Burusiya hari batayo zingahe, batayo z'abari abasirikare 1000, hari batayo zirenga 10 z'inuma donc ingabo z'inuma batoje zishobora kwavertisa umwanzi aho ari zikabwira ingabo z'igihugu atana hari umwanzi. Iyi numa aho igenda ntawe uyimenya nawe yita ikamenya ko mutegura gutera igihugu cyabo. ni n'akanyamaswa abantu bakunda buri wese atanakekaho ubugambanyi cyangwa ikindi kibi. Bari abantu nta rukundo bagira ariko inyamaswa barazikunda. Donc n'utwo ducurama rero uducurama ubundi ugahaye direction karagenda ni gake gasubira inyuma kandi bugenda groupe ukigenda ntabwo ushobora kubona ubucurama ngo umenye ikibujyanye. Nubwo bashyizemo iya covid niyo ubucurama bwayikwirakwiza ku buryo kwa kundi batazi kwihishira ikibi kibarugisha kubera no kwirata kwiyemera. Baravuze ngo covid ngo bashinwa no bayizanye mirongo kubera bari gucurama. Nka kuriya bazanye Ebola muri Congo bakavuga ngo nukubera abanyekongo bari inguge ngo Ebola yaje nabo bayihaye inguge no zari transmiss. Yego. None bakavuga ngo abanyekongo bari inguge. None umva ukuntu iyo bavuga bari abantu wagira ngo abo babwira ntibagira ubwenge. Abanyekongo bari inguge kuva babaho. None se Ebola ije uyu munsi. Niba bashinwa ari ubucurama sinzi ko ari na burya gacurama singo nicyo bakaryaho. None se bababuriye ejo bundi. Ikibazo se Dr. Rusa nanone umuntu yakwibaza ibi byorezo iyo bije wenda aho bihereye tuvuge wenda kuri COVID-19 niyo hari amakuru menshi ayimenyekanyeho kuko yamaze igihe wenda iki kindi ntituri bukivugeho byinshi uko nta byinshi biramenyekana. N'ubundi gitangire mu Bushinwa cyangwa se niho bacyohereje ariko n'ubundi kiragaruka kigakwira mu isi mu bihugu bitandukanye na Amerika bikagerayo. Covid yishe abantu benshi nanone muri Amerika kandi imbaraga n'ubwo buhangange ibihugu biba bivuga bibikesha kuba bifite abaturage hanyuma ko bigaruka nabo bikabicira abaturage ubwo bakaba baba babifitemo inyungu ki ugereranije n'igihombo bagira nabo. Ntabwo ari byiza byose bigaruka. Hari bariya nuko bakoze amakosa nka covid kuyizana muri Afrika. Covid ahantu barwaye malaria bamwe amakorokine ntibafata ba resistance ariko hari ibyorezo biba bifite mu mazone biva ku maklima y'igihugu. Hari nk'ibyorezo bidashobora gusubira i Burayi bishobora kuza muri Afrika iwabo bitari. Hakaba nicyo kituma Afrika yagize n'Imana kuko ibyorezo byatangiriye kuri Afrika igihe cya colonisation bazanaga ibyorezo iwacu bazanaga za barriere no bazizanye amalepre byose no babizanaga kugira ngo batuvure batwereke ko badahari twashira. Indwara rero hari igihe bibeshya nk'iriya covid bayibeshyeho ntibari bazi ko isubira iwabo. Bari bazi ko iza kwikontanta climachine ntisubira iwabo hakonje ari erreur. Donc urabona mwishyizemo ko bagira ubwenge bakora sida bari guhera kuri abirabura muri Afrique du Sud. Bari bazi yuko ntabwo bari bazi kuri bari bazi ko bazayitera muri mu vaccine ntabwo bari bazi kuri sexuellement transmissible. Sexe n'a pas de frontière nuko asubiye iwabo. Hanyuma ikindi bagize kuko nabo ni ibintu gukora indwara ntabwo ari ibintu byoroshye ntuzi umubiri wacu ntibawumetiriza. Bayikora bashyiraga muri laboratoire mu minota 5 yabaga ipfuye bashyize alcool gusa ethanol bashyize igeze mu muntu bagiye kuyivura kwa kundi iramita ikora mutation bazana umuti irahinduka 36 fois inshuro 36 baca bariranda. Noneho iwabo nayijyayo kubera amarorasiyo y'abantu ntabwo araba imipaka. N'iriya covid ntabwo bari bazi kwizasubira iwabo. Bari bamaze no kuvota budget yo kuzahamba abantu muri Afrika bayigiza mu mashini zaduhamba mu force commune kuba bari bazi ko tuzapfa twibenshi cyane kandi baranabivugaga ati abanyafrika no kwitegura tukabafasha kubashyingura.
Chine bari bazi ko Chine bafite ubwo bushobozi bazishyira ariko bari bazi ko Chine na Afurika tuzashira. Hanyuma igiwabo niho yishe abantu benshi ku buryo no muri Chine nayo yagize amadega nk'aho yagize muri Amerika. Muri Amerika bageze babura Chine omwe bubatse ibitaro mu minsi 10 gusa, ibitaro bishobora kujyamo abantu 1000. Muri Amerika bageze aho muri ambulance bakoresha imodoka zicuruza bashyira mu mazu abarwayi ibitaro biruzura bashyira mu mazu y'abantu yacuruza. Urumva ibintu bakora imba ubugome babuza kugira ubwenge simbizi. Kuko Chine ni nayo yatangaje ko covid yahagaze muri Chine bwa mbere mu gihe ikimara handi ikimara abantu mu bindi bihugu. Igari ikimara abantu ariko yahagaritswe n'intambara ya Ukraine. Nawe wumve indwara ihagarikwa n'intambara. Ahubwo ibyo bishatse gusobanura iki? Ubundi kuki intambara ya Ukraine n'Uburusiya yatangiye covid igahagarara? Ibyo bishatse gusobanura iki? Ni ikintu kuba ntabwo ari indwara ni politiki. Covid ukuntu bayivugaga ubundi bavuga covid abantu bose baramutse barazi ko uyirwaye wese apfa. Ariko nakubwira ibihugu bimwe itize byumbiye covid uri kuravuga. No muri Korea du Nord ngo hageze nyuma ishobora kuba yarwaye nk'abantu babiri. Nk'igihugu nka Centrafrique nta n'agapfukamunwa yigeze bambara, nta na vaccine yigeze ijyayo, nta n'abantu bapfuye. Njye niho narindi nari muri Centrafrique. Covid twabimvuga kuri radio, niba bivuga bumvaga batayizi. Donc yari indwara politiki. Noneho ziriya vaccine bagomba kubwira abantu bose bagira ziriya vaccine ko zakozwe n'amafaranga bazishyure. Bashaka zishyura ziriya vaccine zarishyurwa n'amafaranga menshi. Bo baba bari mu bucuruzi. Hanyuma Dr. Rusa n'ubundi ubu bucuruzi bw'ibi bihangange se bwaba bakomeye bo muri ibihugu by'ibihangange n'ubundi Bill Gates yavuze ko hari ibindi byorezo biri imbere bikomeye, anateguza ko hari ikizaza vuba. Bishoboka ko umuntu yakeka ko wenda ari iki cyaba cyadutse mu Bushinwa. Yaranabipresheje yavuze bitanu. Ariko nuko gusa hari ibintu bya Amerika abanyafrika birengangiza wagira ngo tugomba gufata abanyamerika nk'Imana. Hariho porogaramu yo kudepepura yo kugabanya abantu ku isi. Irezema ko bageraho bakivamo bakabivuga. Bari bafite umugabo w'umuhanga cyane witwaga Kissinger, ari Kissinger yari umuhanga pe usomye n'ibitabo yandika yari umuhanga. Mu gihe mu 1974 yigeze kuvuga ngo ubu harageze noneho ko tudepepura Afrika. Kuva icyo gihe ntibasubiye kumuha ijambo kubera yabivuze hataragera, ntibashaka kubimenyekana. Ariko iyo gahunda n'ubu iracyariho. Noneho Bill Gates yavuze ati umwe miliyari 3 ziveho kandi barahera kuri Afrika na China. Wenda Chine wavuga ngo nuko bahanganye kuri ekonomi. No. Wibuke inama yabereye Berlin nyuma icyo bisegere Forward. Bavuze ibintu bibabangamiye ni ibiki? Ibintu bibabangamiye ni population yiza bwa mbere. Population nyinshi. Icya kabiri matière première. Nicyo nendaga gukomozaho nkibaza nti wenda niyo mpamvu nabivuze nti Chine wenda nuko bahanganye kuba Chine ifite population nyinshi kandi ikaba nayo iri ikintu cya mbere bahanganye iyo nama nkubwira nari population ni barahangayikizwe nuko Afrika yaba puissance démographique. Kuko igihugu kimaze kuba puissance démographique kirakira byanze bikuze kandi igihugu gikize n'ubu kigifite. Icyo tumubona babazanira anticonceptif y'ubuntu, ibintu byo kutabyara by'ubuntu, amahormone yo kubatera y'ubuntu batakwaka ifaranga na rimwe. Icyo tumubona bakubwira bakwigisha gabanya n'ubyara abana benshi byarimo kandi bo ubyaye bamuha amafaranga. Bafite ubwoba bwa population niko nakubwiye muri iyo nama yabo bayishyizemo. Babonye ukuntu demografi ariyo ikiza ibihugu bari hejuru mu zindi bihugu ari puissance démographique. N'Uburusiya plutôt ni Chine na Inde. Ko Inde yafashe umwanya wa 5 ku isi muri ekonomi ikuraho Ubwongereza. Baravuga ati Afrika nayo ituwe kuri iyi ati twaba tugize ibibazo.
urumva rero ikintu bari ko baranga ko Afurika bashaka Afurika ibe depeuplée kuko twebwe tutariho ntacyo bitwaye muri ekonomi yabo, bapfa kuba bafite ubutaka bwacu. Abantu benshi noneho ubyumve neza, muri biriya bihugu Ubufaransa bwakolonije, umwanya bwite ko bwakolonije namwe kandi ubundi ni byari ibihugu byabwo, demografi yabyo byose iri hasi. Nka Gabo, urabona Gabo iruta u Rwanda inshuro 10 kuko ni 267,000 km², ariko ubwo nari mpari yahitwe na 1,750,000, ubu ngubu bimaze guturwa na 2,000,000 kandi barakennye. babagaburira ibintu bituma de fécondité ijya hasi. Nk'ubwo ndi Brazzaville nasanze de fécondité ku mugore ari 2.3, umugore ashobora kubyara abana 2.3. Muri Gabo yari 1.8, muri Centrafrique ni 1.2. Ibihugu imansi bitagira abantu, urumva abantu bateye ubwoba ubusida cyane cyane. Niwe dusansibiza kutabyara kandi babo basansibiza abantu kubyara. Rero Chine kubera ko ifite population ingana kuriya, barabona ko yababereye ikibazo kurwanya. Ende BRICS iyo bavuga icyo bita Eurasie, kari agace kari uriya mu geopolitisi wabo witwa Brzezinski yabwiraga ati Amerika ntishobora gukomeza ari puissance ari hegemon mondial kubera Eurasie ihari. Ati ubwa mbere 55% bya population mondiale biri muri Eurasie. Numva ko 25 iri hariya gusa. 55% bya matière première biri muri Eurasie. 60% by'ubukungu biri muri Eurasie. Ahandi hasigaye 40%. Hari 60% kubera iki? Abo bantu ahantu benshi no baproducer. Ibihugu bitandatu bikomeye mu gisirikari no muri nucléaire biri muri Eurasie. Ibihugu bitandatu bikomeye muri ekonomi biri muri Eurasie. Ati rero Amerika intama isifite hayikori uko bashoboye babiteranye n'ibishyire hamwe. Rero urumva ndashaka kubwira yuko muri mu byo kugabanya population ibyo byorezo birimo, ubutinganyi burimo, ingingo zirimo, donc bakoze strategie zose zishoboka kugira ngo population igabanuke. Ariko izo ngingo zo zizazamo n'uburozi, no seulement kubuza abantu kubyara, noneho nibyo ubusida niyo gahunda ifite. Ibyo byorezo ni gahunda yo gusida. Wibuke yuko Putin ibateye muri Ukraine, laboratoire 33 zose zari zihari zo gukora ibyorezo bashenye. N'abarusiya bazishenye. Urakoze cyane, ubivuze neza ukomoje ku mpamvu nyamukuru ziri gutuma aba banyamerika se n'abanyaburayi bagabanya abaturage muri Afurika kugira ngo bagere ku byo bashaka, bagere kuri matière première kandi banatubuze kugira izo mbaraga. Hari ibindi bintu biriho biratera imbere cyane muri ibi bihugu n'undi by'ubihangange, abaherwe b'abahanga bari kugerageza guteza imbere cyane artificial intelligence. N'ubundi ni uburyo bwo kurimbura ikiremwa muntu niko nabyita. Barakora abantu b'amarobo kandi bafite imbaraga bashobora gukora ibintu no kurenza ibyakorwa n'abantu. Urabona bihurira hehe n'ibi byorezo cyangwa se n'izi nkingo mu kuturimbura? Baba bifuza ko aba bantu mu buryo karemano bavaho bo bagakora umuntu wabo wenda bagende ku byo bashaka. Ntabwo bisa iriya intelligence artificielle ntabwo iri danger nk'izo nkingo n'iyo miti bashaka kuduha. Ikibikubwira nuko ikintu kibi gishaka kutumara iwabo n'ikihaba bagikorera twebwe gusa. Intelligence artificielle si yacu, barayikoresha iriya ntiyanimbura umuntu, nayo marobo ya remplace abantu ntibizakunda ntibyashoboka, nta kintu gishobora kuramplace umuntu. Ibyo nta kibazo, si cyo kimwe, ntabwo ari danger. Ikintu kiri danger barakiduharira iwabo n'ikihagera, bagikora no mu ibanga ntabyo umenya.
nkubona nk'iyi miti yo kutabyara baduha twebwe ni ibintu byo kudasama iwawe ntabihaba. Ndibuka kera abazaganaga ibinini bakazana ibitegekora byatakaye i Burayi bajyaga bavuga ngo ni pirira mama, donc ni ibintu bya kera iwabo bitagikora bazanaga hano. Intelligence artificielle ntabwo bayishyira muri uru rwego kubera yo ni tekinoloji yabo nshyashya, nabo barayikoresha, ubundi ntabwo bashobora kuyiduha ari igenewe kumara twebwe ntabwo bayiduha. hanyuma ibi byorezo n'ubundi en plus yo ntiwayifata utabishaka, ariko ibindi urabifata mu ngingo utabishaka. Hari ibintu bigeze gukwirakwiza ariko sinabivuga neza, sinabihamya ko bashaka kubishyira amapisi ama micropisi mu maraso y'abantu. Nabyo biragoye kugira ngo abantu babyemere, kereka mwemeye gufata ziriya vaccine, byo birashoboka kubiri iwacu gusa, ariko intelligence artificielle biratandukanye. hanyuma Dr. Rusa, n'ubundi ibi byorezo biri kuzahaza umugabane wa Afurika, wenda urugero nko muri iki gihugu cy'abaturanyi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Ebola imaze kuhagira igicumbi kinini no gutwara abantu benshi batandukanye, na malariya cyangwa se n'ibindi byorezo. Ubona n'ubundi hari uburyo Afurika ifite yo guhangana n'ibi bintu, uburyo n'ubundi yabitsinda kugira ngo ubuzima bw'abanyafurika bube burinzwe ibi byorezo byabo? Malaria si icyorezo, ni endemique. Na Ebola byarananiranye kubera iririmita burya harabitagera. Hanyuma Kongo nta gitangaza kirimo, Kongo ni gashete, ahubwo abanyafurika bari kubimenya. Kongo si Kongo, Kongo ni Afurika, twagumye guhaguruka twese tukayirwanira. Kongo ni gashete. Nurazima France Fano, uzazime France Fano wumve arabwira ati Afrika ni nka revolver, atwo gashete ni Kongo. Udafite Kongo na Afrika ufite. Abantu barashaka Afrika, barashaka Kongo. Abanyafrika nibo bari bakwiye gukanura amaso bakamenya ko atari Kongo ishakwa. Kandi noneho uretse n'ibi, kubera Afrique de l'Ouest imaze kubacika, bagize inama gato nuko ni ukwezi muri Quai muri France, baravuga ati Afrique de l'Ouest iraducitse, atari ko Afrique de Grand Lac iraducitse, ati kandi Kongo ni gashete, dufate Kongo. Ariko ibuvuze igihugu cy'igituranyi, nta gihugu cy'igituranyi kiriya ni igihugu cyacu. None se kurumva abanyafrika nicyo kibazo bafite, barabafasha. Bagombye guhagurukira rimwe, niyo Afrika ni muvuga, bagombye guhagurukira rimwe bagahagarara kuri Kongo. Kongo ntigira ikibazo, kuko Kongo nifatwa bari abantu tuzabakira. Biriya bintu ubona bizoroha se kugira ngo abanyafurika basobanukirwe ibyo bintu, bahagurukira hamwe mu bumwe, nk'uko wenda biyita umuryango w'ubumwe bwa Afurika, ibihugu byose bibyumve koko bihagarare kuri Kongo, kuko n'ubusanzwe babirangije bivuze neza cyane. Bariyita umuryango w'ubumwe bwa Afurika, nibyo biyita sibyo. Iyo ni correct, nibyo biyita sibyo. Iyo batari byo biyita babibona. Niyo East Africa nibyo biyita sibyo. Ubona ikibikubwira ko ari byo biyita, si bo babishyizeho burya, ntukagire ngo na kimwe bashyizeho bonyine, no gusidigishyiraho. Babishyiraho kubera iki? Kugira ngo noneho bababeshye ko mubifite ntimunabishake, ariko bitariho. Kuko ntabwo byaba biriho ngo habe ibintu nk'ibi. Ntabwo ini Africaine y'abari Afrika ngo umuperezida nka de Klerk wari ufite apartheid mu gihugu cye aze mu nama afate n'umwanya wa mbere anavuge, ntagire umubwira ati apartheid. Ntabwo iyo East Africa yabiriho ngo ibihugu biri muri uwo muryango bifungane imipaka, ntabwo bishoboka. Donc mu by'ukuri reka kubeshya bene wacu, ntabiriho. Nta muryango w'ubumwe nta bumwe buhari, dufite imipaka, dufite amafaranga. Donc icyabikubwira ni apartheid. Ikindi cyabikubwira n'abantu ibihugu byashatse gushaka independence yabyo, nka za Burkina Faso na Nigeria bakabica, na Serbia bikabica. None abanyafrika bo bari bakwiye kumenyera ukuri, nuko uyu munsi Serbia biriko irabyiginga ngo bigaruke.
nibyo n'ubundi nendaga kubaza tunagana wenda no ku musozo niba baratubeshye bakatumvisha ko dufite uwo muryango w'ubumwe bwa Afurika kandi udahari, kandi kuba uhari nicyo gisubizo n'ubundi dukeneye kugira ngo Afurika ihonoke cyangwa se igire umutekano kuri ibi bintu. Ubona bizava he, bizaca mu zihe nzira kugira ngo noneho habeho ubumwe bwa Afurika bwa nyabwo butari igihugu? No, strategy y'abantu bagukolonije, iyo bakolonije buryo byo babarira bene wacu, bakolonijwe hari ukuntu baparariza ubwenge bwawe. Strategy bakoresha iyo bashaka udasaba ikintu bakwereka ko gifite. Muri les années 60 batubwiye ko duhawe independence, twibagirwa kumenya ko independence idatangwa. Independence urayiha abantu, nta muntu wa independence Burkina Faso na Mali na Niger, warabonye ukuntu bayibonye. Rero bakubwira yuko icyo kintu gifite, batubwira ko dufite Etats-Unis d'Afrique, Union Africaine, umuryango ubumwe bwa Afurika, bakubwira ko bifite, kugira ngo wumve ko bifite ugume muri ibyo. Ni ukubeshya umwana, ni nko kubeshya umwana uti nyabukuru n'umugore wawe. Donc nuko badufata, harageze rero ko Afurika tuyerekana nk'abantu bari adirite bakuze, ariko uretse ko niyo strategy bagira ikintu bita infantilisation, umuntu aguma ari umwana. Donc Afurika turabana, les enfants adultes turabana. Donc iyo tutarabana ntabwo tuba tuzi ko dufite ubumwe bwa Afurika. Ubumwe kujya mu gihugu cya Afurika visa yacyo iragoye gusumba kujya i Burayi. Hari ibihugu urinda kujya i Burayi mbere yo kujya wanze guca i Burayi. Amafaranga igihugu cyose gifite monnaie yacyo, nako si yacyo. Nta igihugu cyo muri Afurika gifite monnaie yacyo n'ibingahe. Zimbabwe ikinini kiye, ntashyizemo Afurika du Nord, ntashyizemo Maghreb. Ubundi byose bitamaze nta gihugu kigira ifaranga ryacyo. Urumva rero niba udafite ifaranga ryawe, niba utarya ibyawe, nuba urya ibintu birempote, nuba wivuza imiti bakoherereje, niba utegeka uko bakubwiye, niba usenga uko bakubwiye, ahantu uri ni hehe? Uri mu mupaka bagushyiriyeho, ahantu uri ni hehe? Urumva mu by'ukuri icyo bashaka bakigezeho. Harageze ko twebwe ahubwo ari twe tukikuramo, ko ntabwo uzajya gukuramo kuko bagishyizemo kubera inyungu zawe, ntabwo bagishyizemo kubera inyungu zawe. Bivuze ngo Abanyafurika turacyapfa ni ukwiyakira tukabyakira, cyangwa icyizere kiri hehe? Hoya kubyakira aho ntabwo bavuga ngo twabyakira. Igikuru ubu icyizere gihari ni uko ubu ngubu tubizi. Mwebwe abantu bo mu mamedia niko kazi kanyu. Nibona Abanyafurika atacyo bamenye, isheke ni yanyu, niko kazi kanyu. Nta kintu mumaze, nta kintu mumaze. Icyo mumaze ni ukugura Afurika, nta kintu mumaze. Kuko ikintu cya mbere bakora baguhisha ukuri. Ku buryo nk'ibi uri kurambaza warize ko batabikwigishije se, utabyishakiye ntibimenye. Dr. Rusa turagushimiye cyane kuri uyu mwanya uduhaye, ubusobanuro uduhaye. Turabashimiye cyane rwose ku mwanya wanyu. Murakoze cyane. Bakunzi ba Kimeza rero turabararikira gukomeza gukurikira n'ibindi biganiro kuri Kimeza TV. Byose mugire amahoro.